अहमदा मरोइब पाव निंगोल चाकौबा अमदी दिवाली कुमहै नुमित लाकपदा ngasi इम्फाल की ख्वाइरंबन कैथेलदा पोटचै लैबा लाकपा मीना चिकना चाइनाबा गमदना तिनखरे लांगथबाल एमएलए कराम श्याम असी हौजिक्ति हानगी कराम श्याम अदु ओइद्रे जमींदार गुमना लम अदुकी मतिक यामना लैसिनखरे हाइनु डेप्यूटी सीएम वाई जॉय कुमार फोंदोखरे अमदी इंडिया गवर्नमेंट भारत पुंबगी ओइनंगसी अक्टोबर की तारीख 3 दगी पेट्रोल अमदी डीजल की ममल रुपा 5 अमदी रुपा 10 मथंग सिटना हंथानखरे मणिपुर की ओइनसु मणिपुर गवर्नमेंट पेट्रोल अमदी डीजल की ममल रुपा 3 हंथानखरे मियामना गवर्नमेंट पीबा कोविड-19 के एसओपी सिंग निंगथिना ngakna chatuna chathokpa matamda mask upiba sanitizer sizinaba खुदसा सेंगना तोइना हांबीबा अमसुंग फुट 6 की डिस्टेंस ngakna chatpa haiba chatna kanglon sing asi tung induna कोविड-19 दगी ngakthokminasi लोइना चैत्रा निपाल की मथक्ता लैबा मियोय सिंगना कोविड-19 वैक्सीन सोइदना कापथोकपियु खुरुमजरी पोनी टीवी की नुमिदांगी पाव मिलिंग ताबिरिबा सिंगबु तराम नौकचरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी मणिपुर की मरुओइना मैतै निंगोल सिंगना खुद थेक्तुना खौरांगना ngairokpa निंगोल चाकौबगी थौरम योक्सिलक्पा अमदी दिवाली कुमहै नुमित लाकपदा ngasi इम्फाल की ख्वाइरंबन कैथेलदा पोट चै लैबा लाकपा मीना चिकना चाइनाबा ngamdana तिनखरे ख्वाइरंबन इमा कैथेल सिंह पाउना बाजार अमसुंग थांगाल बाजार दा यामदबा मियामना दिवाली अमसुंग निंगोल चाकौबा कुमहै की पोट लैबा लाकनाखरे पनबा याबदी गवर्नमेंट हौकिबा चहिदा कोरोना वायरस पेंडेमिक न मरम ओइदुना निंगोल चाकौबा यावना मणिपुर दा कुमहै पांगथोकपा थिंकी अदुम ओइनमक हंदक चहि असिददी वायरस की केस सिंग थाबा याना हंथरकपदगी गवर्नमेंट मतम सांगना थिंगलुरबा ख्वाइरंबन कैथेलसु हांगबा याबगी अयाबा पीखिबनी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी लाकपा मियोय लिसिंग कयाना दिवाली अमसुंग निंगोल चाकौबगीदमक पोट चै लैबा लाकनाखरे सना लेबाक मणिपुर की निंगोल सिंगना खौरांग न खुद थेक्तुना ngairokpa निंगोल चाकौबगी नुमित लाकपदा माइकै कयादगी सिंगना साइनाबा ngamdaba मौंगदा मणिपुर की अमता ngairaba ख्वाइरंबल कैथेलदा पोट लैननबगीदमक लाकनाखि पनबा याबदी हौखिबा चहिददी निंगोल चाकौबगी थौरम ममिंगतगी ओइना कोविड-19 न मरम ओइदना पांगथोकी अदुबु हंतक चहिगी ओइनादी कोविड लाइसेसु खरा हंथरकपगा इरोइनना पाकसन्ना निंगोल चाकौबगी थौरम पांगथोकपगी ममी साउना ताखि अखोइना लेप्सरिबा मफम असि ख्वाइरंबल कैथेलगी मवांग मक्तदनी पोनी न्यूज की दमक कैमरा पर्सन जुगमनीगा लोइनना पाउदमजरिबा बसंत तोक्सोम पोनी टीवी मणिपुर मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियो यांखै निपाल नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखरे लोइनना लैना असिना मरम ओइदुना मियोय अमा मखाताना लैखिद्रे हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा सैंपल लिसिंग अमा चमगा निपाल टेस्ट तौबदा हाइरिबा केस सिंग असि डिटेक्ट तौखिबनी हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना फोंदोखरे पॉजिटिविटी रेट असी चादा अहोम दशमिक निपाल ओइखरे हाइरिबा पुंगफम असिदा मियोय तरु कोविड तगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखरे हौजिक स्टेट असिगी कोविड-19 केस मसिंग असी लाख अमा लिसिंग कुनहुमदोय चमापल यांखै तरेट यौरे लोइनन हौजिक फावबदा सिकिबा मसिंगना लिसिंग अमा चमापल कुन तरेट यौरे हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोखरे लांगथबाल एमएलए कराम श्याम असी हौजिक्ति हानगी कराम श्याम अदु ओइद्रे जमींदार गुमना लम अदुकी मतिक यामना लैसिनखरे चही कया डीजीपी ओइरकअबा मतुंगदा वोट कारकपा अइंगोंदगी मागी मयुमना हेना वांखरे सजिंग करांगदा सरुक अहुम थोकपगी अमखक कराम श्यामना वोट फंगनी हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जॉय कुमार हाइखरे वाई जॉय कुमार हाइखरे लांगथबाल थोरकलिबा मिरेप सिंह असी अराइबा अमता नते येकनबा माइथिबा पीगे हाइबा तारगदी येकनबा सिंह अदु मसक खंगना खोंग थांजेनबा मथौ ताई डेप्यूटी सीएम असी लांगथबाल एसी की इंटेंडिंग कैंडिडेट कराम नबकेश्वर नंगसी
National People's Party NPP da changlakpaga mari lainana pangthokpa thoram amada saruk yakibani. Karam Nabakeshwar bu okpagi thoram adu Iroi Semba Mayolda pangthokre. Langthabal AC gi yamlaba miyoi kayana thoram aduda saruk yakre. Thoram aduda MLA Jayanta Kumar NPP Manipur gi General Secretary Organization Sheikh Nurul Hassan Kurai AC ki intending candidate L. Jayananda, Yai School AC ki intending candidate Huidrom Bikram, Singzamai AC ki intending candidate Oinam Roman amasung Hanagi Deputy Speaker Karam Babudonsu Sarvyakre. MLA L. Jayantakumar na thoram aduda wangang laduna haikre madudi NPP asi North East Lairiba Miyamgi damakta chongthorakpa party ni. Langthabal asi culture amasung heritage na thanba laiba AC amani veteran politician Ojoi gi matangda palladuna Jayantakumar na haikre Ojoi asi masak khangi adubu mahak Langthabal AC dagi ni haibasidi khangde. Nabakeshwar na mamlaga lairaba Langthabal AC gi thawan michak oirasanu haina mahak na makha tana su phongtokre. Jadi kan beri tani karam sah, isu beri tani lagi di sebuah thoi beri. Faham? Aduga sampai Kongres ini, Ojoi, Amojoi, Anisi, kau ni lepas tu kita bisa Anisi. Adu lagi di, kau ni kau tu Anisi rai bom tanah amasu yak lawan menteri umibak. Aduga ujisu, kalau tu mana siapa yang beri kompetisi, macamnya lewat tu, mahu emani. Aduga masuk soal ni kari hari ni. Kalau kita pergi asyik makan kerana nak buat kopi. Amar umda, kamu join, veteran politician ni, bagi tu influence anu leba korba, leba nanganga betul, wujud ni kali, wujud ni kali nangga ki, ay bisa, anak kerana tu korba tu leba, itu nak, anisi temu bisa lain roy. India government Bharat Pumbagi oinangasi October gi tarik mari dagi petrol amadi diesel gi mamal lupa manga amadi lupa tara mathang sit na hantan kre. Manipur gi oinasu Manipur government petrol amadi diesel gi mamal lupa taret hantan kre. Bharat Pumbagi oina November gi ahum faubada petrol gi mamal liter da lupa chama taramathoi dasmik ahum manga oiramba adu ngasi October tarik mari dagi liter da lupa marfutara mapal dasmik ahum nipal oikre. Diesel gi mamal na liter da lupa marfutara mapal dasmik ahum mapal oiramba adu lupa marfunithoi dasmik manga ama oikre. Haukiba thakara asida miyamna petrol amadi diesel gi mamal leptana hengal lakpagi pendaba kaya phongdok naduna lakibani. Miyam gi yengduna Manipur government na petrol amadi diesel gi mamal asi hanta hankibani. October gi tang amada National Cooperative Development Corporation gi fund lupa crore chama kun mapal lak pagi manungda lupa crore kuntra mapal government na thadok lagani high krabasu hauzik fauba thadok taba maramna Bishnupur Kakching Imphal East amadi Imphal West District ki Primary Cooperative Society chani yankai marina Englishing ani kun matho gi ningol chakoba gi mela yauroi haikiba adu sarkar na ningol chakoba hek matungda fund asi thadok lagani haibagi thazaba pirak padagi khongjang asi handok chabani haina Joint Action Committee Fisheries Cooperative Societies ki convener Salam Joint Press Club ta Paumi Singa unabad amada phongdokre. Loina na ngarangi press release amada Fishery Foundation Manipur na nga gi mela yaugdabani haikiba adu Primary Cooperative Society chani yankai mari asiga mari amata laina de haikre. Marina Hariba, Handak Laiba, Mon Chakobasi, Mela Yaroi Haibagi, Maramda, Hogi press release, Tokiba, Adu, NCTCG, Han, Karor Samaga, Kumapala, Padugi Manungda, Karor, 39 Karor Ama, Hogi Gomena, Tadok Pigani, Haina, Lakpadagi, Nasibawak, Tadokana, Lakana Maramoraga, Hoi Hariba. Akhoi ningon chakauba si akhoi cooperative society chani ga yankai mari sina akhoi yaura roi haina thanjaramba du akhoi Manipur ki amata ngairaba kumhai ningon chakauba isi nem ichini now homlamak imain don activity yenga kanda hairiba akhoi ngangi mela yaudaba du akhoi khongjang masi akhoi handok sari haiduna press print media da sindok sari loina Manipur da Englishing ani kunni thoida mikhal pangthokadaba leibaga iroinana
COVID-19 makatana sandorokpat thingnabagi pandamda ngasi Tamenglong District Administration na consultative meeting ama pangthokre. Tamenglong headquarters ta leiba Indo Stadium gi multipurpose hall da pangthokpa mifam aduda church amasung dharma gi luchingba sing civil society organization gi luchingba sing amasung village authority sing na saruk yakre. Tharam asi Tamenglong District Administration na Tamenglong District Society ga kutsam naduna pangthokibani. Tamenglong District ki Deputy Commissioner Warshang Hongyo su tharam aduda saruk yakre. Mahakna COVID tagi ngakthoknaba miyamna vaccine kapthoknaba appeal tawkre. Medical Officer Dr. Gaikwang Ganglui Gonmaina mifam aduda Tamenglong asi vaccine kapagi chang yamna namely haina nungnangba fongdokre. Civil society organization sing na miyam da vaccine kapagi kanaba sing khanghannaba paksan na awareness pangthoknaba su appeal tawkre. Paugi maraktat na atin ba break am taglaw minasi. Lakliban Diwali amadi ningol chakaubaga mari lainana cake, cupcake, jar cake, cheesecake na chingbasing November 3 dagina November 3 fau 10% discount pizari. Pre-booking tawiduna discount sing asi lawinabagi damak call tawirau aikoi gi number 9863247509 amadi The Roselet by Baby Haina Instagram amadi Facebook ta order tawbagi khudong chabasu pizari. Break itungda makataba pau pizari. Ngasi ayu Guwahati yongna Assam gi tongan ba mafam kharada magnitude 3.7 yongna yuha hakre. Yuha hakiba asi ayuk pung tara minute mapal tabada thokibani hairi. National Center for Seismology NCS ki matung inna epicenter asi Assam gi Sonitpur district ki Tezpur gi nongchup thangba sarukta kilometer 35 lapna oiki hairi. Rongdai Baptist Church RBC gi member Achungpau Panmai Apokpa Kapulin Pamai Laifam Rongdai Village Longmai None District na ikang kanghaudana laikidabada Rongdai Baptist Church RBC Rongdai Village Authority Platinum Jubilee Celebration Committee RBC Rongdai Students Union RSU amasung miyoi kayana awaba fongdokre. Mahag USA gi Louisville Kentucky da ngarang laikidabani Achungpau Panmai asi USA gi Louisville Kentucky da Orden Deacon oina laibani hairi. Ngasi Ziribam da lakiba Manipuri Students Federation headquarter ki team amaga akhandana Ziribam MSF ki office ta unakiba amada MSF headquarter ki Vice President Maibam Julius na haikre Ziribam district asida Manipuri Students Federation headquarters ke advisor ama yauna miyoi marina sabat team ama October gi tang 14 da survey amagi damak laki. Survey asi mathang numit tang 13 dagi Ziribam gi primary level dagi hauraga secondary level gi school sing da koina chatuna yengsinki. School sing da infrastructure amadi oza watpagi samasya kaya uba thengnakre. Oza transfer policy gi matang da Mahairoi loop tarukna Manipur laingakta oza rationalize tawbiro haiduna ngasi fauba akanba mawongda pressure pizari hairaduna Ziribam district asigi awatpa oza sing amadi transfer amadi posting gi matangda Human Rights Commission da wakat chep thaduna achumba puthokuna mara laiba sing dandi pinaba haizabasu laikre amadi housing election maya asida drug amadi nisa kaya season danaba haiduna aikoi na thabak kaya laukhatle hainasu MSF ki team aduna fongdokre. MSF District Committee Ziribam gi President A. Ratan Singh na haikre naungna thabak pujarakpaga loinana aikoi lairik ningthina tamsi haibaromda miyamga punna khong thangminaduna saukhatnaba honajagani. Ziribam da lairiba mahairoi singna drug ta laichu danaba aikoi punna honaminasi amadi nan Manipuri singna na narol da changlakliba asi thingnaba aikoi matam pumnamakta honaminasi masigidamak MSF na thong launa hangduna haiba wafamsu fongdokre. Paumi Singa Unaba Aduda Oinam Johnson, General Secretary MSF District Committee Ziribam Su Sarukya Kre. Zawapagi matang se khona ina sinatu mama di hanna di Ziribam dale ba District Committee kusan na di head office ki instruction makada ba District Committee na school singomadi higher secondary singa zawapagi demand di government mari ba department da khona
डिमांड तौजरीबसु लेरे दुगा हेड ऑफिस की साइड तगी सो अखोगी पुन्ना मणिपुर लेरिबा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हादि लुक तरुक पुन्ना सिनदना डिपार्टमेंट सिंगा सुंबो ओजा वाटपा अदगी स्कूल खरदना मु ओजा ने हेना साथन सिंदगी लेबा सुंबो मयाम सि चमानाबा हादि स्कूल अमगा मानबा हादि टीचर रेशनलाइजेशन नि मतंग अखोइना डिपार्टमेंट सिंगा अमदि मरि लेनबा मिनिस्टर को खचरिबा लेखरे उमंगलाई कनबा अपुन बलुप उकल गी लखीपुर थौसिल कांगलुप की मिफम अमंगसी लाइनिंग थौ सनामही खुबम लखीपुर खुनौदा लुप असिगी लखीपुर मसागी प्रेसिडेंट खांगेंबम विश्वनाथ मिफम मपु ओइदुना पांगथोखरे उमंगलाई कनबा अपुन बलुप लखीपुर मसागी सेक्रेटरी नोंथोंबम बिरेना उमंगलाई हरावबगी असेंगबा मसक हाइबसिदा वाहौदोक पीरबा मतुंगदा लुप की लुपलोई सिंगनसु मसा मसागी ओइबा वाखलोन फोंदोक नरबा मतुंगदा वारेप मंगासु लौखरे वारेप सिंगी मनुंगदा चटलिबा चाही असिगी ओइना खुन लैकाई सिंगदा उमंगलाई हरावबदा उकल लखीपुरना कोइना चतुना येंगसिनबगी थौदांग सिंग असि लुप असिगी लखीपुर मसागी पब्लिसिटी सेक्रेटरी मैरा खुमन अमसुंग तौरांगबम नोगेंद्रोदा सिल लांगनबा हाइनसु अमता ओइना यानकी हाइना उकल लखीपुर की पब्लिसिटी सेक्रेटरी मैरा खुमन फोंदोखरे कांगलोम चुना लाई हरावबसिदा हजिक कसारदा बुराक तंपाता लाई हरावबगी कांगलोन असि मणिपुरदा उमंगलाई कनबा लुपना असेंगबा अचुंबा कांगलोनदा हरावबगी हिरम चथरलिबा हरावबगी कांगलोन असि कोई बुराक तंपातदी हेंजनबा हाइगद्रा कांगलोन खजिक कायबगुंबा मोमरि नायदबगुंबा मसा मसागी अपांबा अनिंगमना मसा मसागी नुंगाइनबगी दमक्ता हरावब कया कोई हरावबगी कांगलोन यावदबा कांगलोन मयाम हापचलबसिना अखोइगु मंगला हरावबगी कांगलोन असि मरिंग मरांग हल्ले फरकपा तारगदी अखोइ कुमसिगी ओइना करी तौबा याबगे हाइबदु अदुगी मतांगदा अखोइ अमुतंग लैरिबा लखीपुर सर्कल गी ओइना उमंगलाई कनबा अपुनबा लुपकी ओइबा दुंबा एजुकेटिव बॉडी ना अमुतंग मयाम खनबिननबगी तमक्तनी अखोइना गसी थमजरिबा खननैनबगी इरमसी एजेंडास सिगी मतांगदा इना मयामदा अमुतंग पुनिंग चंगना खोइदाना खोइजंगना तन नैनबिननबगी तमक्ता आई मियामगी मफमदा आई वाफमसी थमजरी निंगोल चाकौबा लाकपगा लोइनना खुराई एसीदा लैरिबा निंगोल सिंगदा लाखदर मिखल असिदा मिरेप ओइगदरबा खागोकपम खंबना अंगंबा खुदोल सिंग तमखरे सेंट्रल इलेक्शन कमिटी KS खंबना ngarangdagi hauduna AC asida leiriba apunba polling 43 gi manungda polling 37 da leiba yumthong khudingda ningol chako baga mari leinana angamba khudol sing tamkhre khurai kongpa laisham lekai da leiba KS khambagi yumda pangthokpa angamba mateng sing pibagi thoram aduda ningol oibi singna mai pakpa oirasanu haina mangol su pikre angamba khudol sing adu pibaga loinana mirep oigadoriba khagokpam khambana chahi amagi manungda amuktang thokpa ningol chakobagi thoram asina lakpada khurai kendrada leiba iche ichal yum palaklaba iche ichal singi mafamda yaifa pauzel su pikre yum palaba iche ichal singbu mabung bapa singna angamba khudol sing piduna chak chara ama chaminaba yamna nungshiba ningol chakobana lakpada mahaki maikaidagi angamba khudol macha ama tambani masina mabunga mache machal single lainaba marida hena chesenba oidasanu समाज अमा सेंबदा नुपी सिंगे अचौबा थौदांग लई लाकदरबा मिखल असिदसु इचे इचल सिंगना अचुंबा मिहुत खनबिदुना केंद्र असिबु हेना चौखत हनबदा मतेंग पांगबियु लुरबा मतम असिदा केंद्र असिगी चौखत माइकैदा पुरकनबगी थौदांग अदु मंगोंदा सिनबियु हाइना खंबना फोंदोखरे पाउगी मरथना अतेंबा ब्रेक अमगा लौमिनसि Kumbadom yumda laiba anaba singi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amadi doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medline Home Nursing Care Service Manipurna kungkunmari chukna adom yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing latuna mating pangzari akupa marol gi damak Medline gi helpline number 9205987988 amukasu 9205987988 ta call toguna tanabiu natraga Google Play Store gi Medline app download toguna booking tobi breaking matungda makata bapau Kontokzam AC gi intending candidate and Herozit Singna AC asigi ningol singda
हियांगगी निनी पानबा निंगोल चाकौबगा मरी लेनना ngasi khudol pot kaya pikre lamlai esigi yaifaba tunglamchat ama semnabagi pandamda miyamna thagaliba mirep sapamcha kanglaipalgi poster campaign paksana pangthokre lamlai mapari thogalup ki meeting makhada lamlai gi polling station nifumakta paksana numit nini chupna pangthokiba poster campaign asida naha oiriba miyoi kana saruk yakre political activist sapam kanglaipal maiteibu saugatliba sing asi masagi oizaba kathoklaba khunai gi yaifanabagi damak khanba naha sing ni hairi imung lising ama chawnga pandam thamduna ngarangdagi haukiba poster campaign asi ngasi mai pakna loising khare sapam kanglaipal maitei gi damak meeting pangthokpa yauna chathariba thauram khudingmak mire masadagi sen ama fauba laudana laikai laikai gi luchingba singna angam puthokna duna pangthokpa ngaktani hairi lakadariba mikhal asida sapam kanglaipal maitei asi sen changdana mihut oina thagatkani amadi makha tarakpada senja thumja laitaba lamlai assembly constituency ama oihangani hairi haukiba october gi tang anida united all community social uplifters kanglaipak ki president jitendra ningomana preside tawduna organization asigi mifam ama committee of civil societies kanglaipak ccsk ki office ta pangthokre mifam aduda UNACSU na Kanglaipak Manipur asida haukiba chahi kayadagi furup khudingmak amata oibagi wakhalonda thabak kaya tawrakpa amadi hena mapung fana tawba ngamnabagi damak nauna semdok semjin tawraba executive body gi office barriers in khankhre hairi rising tomorrow's champion haiba wakhalonda taramathoi suba alpha and omega gospel knockout football tournament ngasi None district ke manung chana laiba longmai common ground pang hokdokre thoram aduda Raven Sangailung Kanmai principal tent maker academy na ot taking lauki thoram adugi saruk ama oina artist singna isai khudol tamki tournament asi pangthokpagi pandamdi in khadlak liba naha singbu hakchang fanal laihanaba amadi sana khotnabagi lamda pukning changduna punsida mai pakpa ngamnabani hairi tournament asi Theophilus Gangmai missionary to Cambodia gi liching makhada pangthokpani punna team kuntarukna tournament asi da saruk yagani associate professor DMU Chance Raman amadi head coach Santosh Trophy give Raikhan to tournament hokdokpagi thoram aduda saruk yakhre in the 11 Alpha and Omega. Possessing respect dice the Natang Pato coming as the captain of LBYC. First time bowling for Joseph Martin. Like I got on it. Fast ball attention. Hauzik aroiba da maroiba pau amukhanna Ningol Chakauba amadi Diwali kumhai numita lakpada ngasi Imphal gi Khwairamban kaithel da pot chai laibal lakpa mina chikna chainaba gramdana tinthari Langthabal MLA Karam Shyam asi hozikti hanagi Karam Shyam adu oidre zamindar gumna lam aduki matik yamna laisinkhre haina Deputy CM Y Joy Kumana fongdokre amadi India government Bharat pumbagi oina ngasi October gi tarik mari dagi petrol amadi diesel gi mamal lupa manga amadi lupa tara mathang sitna hanthan kre Manipur gi oina su Manipur government petrol amadi diesel gi mamal lupa taret hanthan kre PONYTV meeting tabiri basingbu amukahana khurumzari